ninzo oluganiko era nize isabirye Pius Kajiko wa Ikonkome nendo okusiima Obwakyabazinga bwa Busoga nendo okusiima Ministry of Tourism and Heritage Busoga bana ifwe abalambula oba abatutumusa ebintu ebyobulambuzi nendo okwogera ku nsonga oba ku Akanhomero ak'Obwakyabazinga nkobe nakoba nti Obwakyabazinga bwa Busoga bwidde okuba nti Kyabazinga aidawo nga nazinga ebyalo omuli emiga ensozi n'ebibira era kyevo bonage tubake tukomonta olwemba lwa Busoga tusibenga lodi n'ebiri twadita muno gino miga gya Busoga twatola olubatu twaluta mu kifuba olondi twatandika okukomonta mama Busoga gino miga gya Busoga olwokuba Kyabazinga ali ku Ikonero azingira omuli enanda omuli emiga n'ebibira kunono okuli omwiga Kira kuno kwaida kwaba ku Kiko oba na Bigaga kuno kwaida kwaba ku omwiga gobeta Lumbuye kwaida kwaba na Igombwa ni Mpologoma era gano Kyabazinga eyasooka tenwa wako Ezekeri bwatyamisibwa ku Ikonero 1939 gano kikobebwa nti batyama batandika okutaawo embere y'ebisanda bino gyalinga myaka 3 era ono kikobebwa nti yenga ye yakalakata ebisanda byali bisatu 1939 yakoma 1949 kuno twaida twafuna sa Wilberforce na Diope olwoni ono nga abangwirwa yena n'abazungu olwoni ono nga asobola okutaawo oluzungu munange yalwogera gansi yalufuula yalwiza kungulu oti lumbugu ono yakalakata ebisanda byali bisatu era kikobebwa nti yaida yasikibwa munaifwe yebayetanga wako mulochi ono yena yakalakata ku ebisanda olwoni munaifwe obote yaida obote bwaida munaifwe sa Wilberforce na Diope yeiriza yabanga ali kutembeta ekintu kino olwoni nga munaifwe mulochi ali mu bwanganguse ali bulaya mu 1995 olwoni nga obukulembeze obwensikirano n'obweno n'obwizibwawo era munaifwe wako mulochi yayizibwa entebe ye era yatukalakata paka bwe yakiika omukono munange najere natebwa nayerenga Abasoga abandi bakobali kuziika abeira bakwetanga kuta era batangawo n'ekidaguzo bayisanga n'omwenge gwe bayitanga nabayira kuta ono nga bajja okwerekera omulangira kuba ifuga n'Obusoga nga omuntu gafa oba omulangira yenena munange nga gakiika omukono oba gayisa omukono munange nga tubika ebunolo olwoni badada baife bayereza emigaire olwoni nga tulina okutaawo twene ekidaguzo okusiima emirimo egy'omugenzi oyo twajja twamuta era twalinze ebunolo kyevo n'Abasoga ye tubake tuziika munange tulinzaaga ebunolo nkusimire nakoba nti mu kusembayo omwaka ogw'2008 dada waifwe ekisengedde wako Zibondo labanga isisa omukono olwoni twatandika okuba n'enkola yaifwe nga eyalinga ebukaleba eyalinga ekigulu eyalinga niga ne Bugembe olw'okutandika okuleeta nti nani aje okufuka Kyabazinga olwoni abalangira 11 batyama mujebeta lukiiko munange basalawo era mu lukiiko muno basalanga okubaana abatano abava mu Bwangobi era mu Bwangobi n'omuva Kyabazinga kubaana abatano abandi baida kumboza ati me abalangira abani nga bakali kukola ki Obwakyabazinga busimibwe n'abalangira era bukubibwe akalulu atenga kyakyusibwa mu kabiri nga bwe kyalinga nga wa tibwe kikali saawe eno buti abaliku oyo natutembeta era na kwegamba nafufuga za Busoga era nakulembera Busoga era natwala Busoga mu maiso paka munange yena bwaisa omukono era gano twasiima nti munaifwe gabulana Diopo wokuna aire mu bigere bya badadabe bona abatembeta Busoga ono era nali kusaayo nobuti nali kubanga atutembeta kale gano yetukobera nti banaifwe Abasoga banaifwe abendeza Busoga ebintu ebirungi eyo ni history ey'Obwakyabazinga era amatikira gaide nga gabaawo mabitirivu mu bifo ebyendawulo era buli gali isaza gabayirenga amatikira munange buli gali isaza era amatikira agawaire gali mu isaza eri ekigulu galuya yena mu ngalwe era kuluno
amatikira tuli kugatwala ere ebukungu awo munange galiwo omusambwa ogwabayise nangwe ogwabanangwe era na irenga abanangwe abandi bakoba ati enkuni yaibwe munange eri bukungu be enkuni y'abanangwe bajeta kyanvuma era eri mu luwukaawo